Shi Amavubi ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abari n'abategarugori abari kwitegura imikino ya Sekafa igomba kubera mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. Umutoza w'ikipe y'igihugu Jean Baptiste yamaze guhamagara abakinnyi 40 bamaze kugera muri camp. Ni imyitozo yatangiye kuri wa mbere, abakinnyi 40 bahabaye bose. Gusa sibo gusa kuko hongeyemo n'abandi bakinnyi babiri, ni Imanizaba ndetse na Karix. Mbere yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abari n'abategarugori itangira imyitozo kuri uyu wa mbere, umutoza w'ikipe y'igihugu Kayiranga Jean Baptiste yabanje mu kiganiro n'itangazamakuru byinshi yakomojeho, ubona ko atanga icyizere. Avuga yuko ikipe ye ayize muri byinshi. Bimwe mu bibazo byabajijwe umutoza w'ikipe y'igihugu Kayiranga Jean Baptiste, avuga yuko hari icyo azi ku mupira w'akarere. Ku mupira wa East Africa ku bagore amakuru nashoboye kumenya atari menshi. Rofeti yuko Uganda cyangwa Kenya, Tanzania na Ethiopia mu makipe za participa zazaha nuko adejabo bari muri competition barangaje muri Coupe d'Afrique. Urumva rero icyo ni ukumenya ko na adversaire byanze bikunze kugira ngo umutsinde, kugira ngo munganye, ibyo nibyo bintu bibiri biragusaba gukora, biragusaba ko ufite ikipe hano. Ayo makuru rero yonyine nujya gushaka yenda individu ayo niyo nyene nashoboye kubamenya. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaherukaga mu mikino ya Sekafa yabereye mu gihugu cy'u Bugande 2016. Aba ni abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda batangiye imyitozo. Ni imyitozo iri kubera mu bice bibiri, bari gukina n'abagabo bagatoranwamo bamwe mu bagomba kwigaragaza. Ikindi ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'Amavubi y'abari n'abategarugori y'abakinnyi bagera kuri 40. Umutoza Kayiranga Jean Baptiste avuga yuko kubatoranya bitamworoheye kuko igihe ari gitoya kandi abona yuko bisa nkaho bigoranye. Gusa n'umutoza avuze yuko abona u Rwanda ko rufite ibano, gusa ikibazo nuko ngo imikino bafite ari mikeya. Abakinnyi 40 bagira icyizere n'umutoza w'ikipe y'igihugu Kayiranga Jean Baptiste, harimo umwe mu bakinnyi bafite inarabonye mu ikipe y'igihugu ni Abimana Jamila, yahoze akina muri ekipe ya PRFC aza kuivamo yerekeza muri ekipe ya Scandinavia kugeza kuri ngubu, nawe kapiteni w'ikipe ya Scandinavia cyangwa se mwiza makuru. Rero mwiza uri umwe mu bakinnyi navuga ko bamaze igihe mu ikipe y'igihugu, ekipe bwiheruka kubaho 2016, wagiriwe icyizere n'ubungubu ne ekipe yagarutse. Twavuga ko mwabyakire gute nk'abakinnyi? Natwe ni ibintu byadushimishije cyane kuko kugira wumve bagwamagaye mu ikipe y'igihugu ni igikorwa gikomeye, kuko iyo ukina shampiyona ubundi akenshi bugamije kujya mu kipe y'igihugu. Rero iyo bagwamagaye mu kipe y'igihugu ni igikorwa gikomeye, natwe ubwacu twishimiye cyane. Umuntu ashaka kwibaza ati wenda birashoboka yuko ushaka kugirwa amahirwe cyangwa se undi runaka, birashoboka yuko koko ino mikino ya Sekafa u Rwanda ruzanagirirwa amahirwe yo kwakira, ko byashoboka ko intsinzi yaboneka? Intsinzi yo irahari ko ndabona bagenzi banjye nanjye nishizemo bafite morale, baje muri ekipe y'igihugu nabo babyishimiye, kuko urebye entraînement za mbere uri kugira ngo ni nkaho ashize nk'icyumweru. Urukona rero morali hari nta kibazo rwose. Shi Amavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nabikubwiye nabikweretse yuko yatangiye imyiteguro, bari kwitegura imikino ya Sekafa igomba kubera mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu, kuva ku itariki ya 11 kugera ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Kayiranga Jean Baptiste avuga yuko imyiteguro yatangiye kuri uyu wa mbere, bazakora iminsi igera kuri 3, nibarangiza bari kure abakinnyi basubire mu club yabo. Namara gusubira mu club yabo ngo azafata umwanya abakurikirane, namara kubakurikirana bazagaruka ngo hari zimwe murerema ashobora kuzaba yongeye muri groupe. Si ibyo gusa ngo n'umutoza Kayiranga Jean Baptiste uvuga yuko azafata igihe kigera ku matsinda agera kuri 3, kuko n'abakinnyi 40 bazakora imyitozo, hanyuma 10 basohoke bakomeze bakore gutyo kugeza igihe azasigarana abakinnyi 23 azifasha muri mikino ya Sekafa Championship igomba kubera mu Rwanda y'abari n'abategarugori. Clarisse Wimana, Contact TV i Kigali.